viewer du tak Mizoram Journal hi ila subscribe lo ni chuan subscribe ti ka han met ve phot maila notification bell ka met lein ola ida donia United States President Donald Trump an presidential election November ni thuma nei zota ka chaklo zo ka ala impom theilovin a legal team te court lama anla zol ko mek zela putamatan hian beisei tur ala omre ngem nge hetu boikal zela hian adin mun hi a phet deuh em ni zok tun din muna chuan court lamin trama legal team te thu boi thelu hi an nol sak zel ri ani tholeni niria December sang ni somni khan United States Supreme Court chuan Republican Paulin United States President thlanna Pennsylvania State mail-in ballot maktadwai 2.5 share tel lo tura an ngen na chu anol Donald Trump ai na pha pui le asangoi zon pui United States Congressman Mike Kelly le a tho pui te chuan November ni thuma US President thlanna 2019 expansion of mail-in voting an man ka Pennsylvania State dan kala illegal ani antia Pennsylvania State bika vote singria ta Joe Biden chakzoka an puan chu su le turin thu boi lawsuit an thelu tani he thu bo hi Pennsylvania court sang ber chu November ni somni pariat khan alo nol towa United States Supreme Court Associate Justice Samuel A. Alito Jr. hena an thlen le ani hian US Supreme Court a pharta an thuthlok na chu hei hi ni Justice Alito hena Pennsylvania Court thuthluk na su le turanget na kha Alito chuan Supreme Court a phara an ngen na chu hnolani tiani heti mek la hian United States President ni tuma inbua sai mek Joe Biden chu President ani huna a cabinet turte arwa chho mek zela Biden chuan kumsom ruk pasari mi retired General Lloyd Austin chu a Defense Secretary ta na thlanga Senate in apom chuan African American zinga din mun lua theima saber aniang General Austin hi President Louis Barack Obama hun lai khan United States Central Command ho tu alo ni toni Defense Secretary atana ruat ani chungchanga hian Biden le General Austin te hian thu chua anla siam lowa US media sang te ero chuan he thu hi anta lang ani Biden hi a cabinet member tu ruat chungchanga minority tamjok da tura norna anasa hle nia soyania hei wang hian Defense Secretary Tharatana rin Kaiber Under Secretary of Defense Louis Michael Flournoy aya 4-star Army General Louis General Austin hi athlang ta jok nia soyani General Austin hi West Point ha United States Military Academy tanga graduate in kumsomli pakhat zet army a hian awmani kumsang ni pathum marsla khan 3rd Infantry Division a Assistant Division Commander ni in sang ni panga thleng kha Afghanistan a Combined Joint Task Force a kai ruai kumsang ni soma Iraq US Force Commanding General tan ruatania kumni nuwa Middle East le Afghanistan a Pentagon Operation nei zonga ho tu atan da ni in Central Command a Commander a ruatani kumsang ni songpani Army Chief of Staff ni in mihang zinga headin mun thleng theima saber alo ni to bok kumsang ni songparuka retirein Pentagon a contractor lian zinga mi Raytheon Technologies Board of Director a atel Pentagon ho tu tan hian military officer te chu Army an cholsana tanga kumsari nuwa ruat thei chawani Mase General Austin ni achola tangin kumsari alatin lo wangin Senate atangin special approval anayanga yang Defense Secretary Louis General Jim Mattis pokha ngaina thiam alo ni to bokani General Austin ruatna hi pomani chuan United States sipai maktaduai khat point 2 te ho tulu berani dona United States sipai zinga za som paruk hi mihang black ani
United Nations Commission on Narcotic Drugs CND chuan cannabis le cannabis resin te rui lo la om most dangerous drug category atangin a pai CND se sonvoi somruk pathum na neya he tu thlu na I siam ani kum sang ni som pakwa khan World Health Organization chuan most dangerous category atanga cannabis pai ron na hi alo siam to a hemi chungchang hi ngai to in vote la kania category atanga pai du lama member somnga pathum jinga member somni pasarin an vota a thlop lo lama member somni panga in vote in member pakhatero chu a hai thung United States le Europe ram tom jok baka India chu category atanga pai du lama atela heti la hian China Pakistan le Russia te ro chu a thlop lo lama antel thung Japan sarkar chuan anrama naw piang thar birth rate apun theina tan artificial intelligence matchmaking scheme kalpui turin sum apedon nikum sang ni som pakwa chung khan Japan rama hian naw piang nuai ria sing ruk sanga an oma naw piang thar an tlember kumalani anram mi pui punna akiam zel awangin sarkar chuan naw piang an tamjok theina turin malak chho atuma hemi konga malakna chikhat matchmaking scheme kalpuina tan hian US dollar makta doi som pakwa datum hei hi tual chung thu nei tu te hena apedon ani artificial matchmaking scheme mang hian kopui tur zon sak an nianga mi pui te chuan an chanchin le ni na kim chang an tui zong le ngai zong te kim chak tangin an thelu tanga heta chang hian an mil pui tur te an lo zon sak thin don ani he scheme hi tual chung sarkar then khat chuan an hmang mek ani Japan rama hian kum sang ni som pasari khan bising makta doi za som ni pariat tanowa ma se tuna an punna tlak niam dan anga tanga chut chuan kum zabi som ni pakhat na topa chuan mi makta doi som nga pathum vela an tlaniam thei don ni a chut ani United Kingdom chuan COVID-19 vaccine atana alo pomto Pfizer to BioNTech siam vaccine chu ape chuak tanta niria thole ni jing khan Coventry a hospital pakhata kumsom komi Margaret Keenan chu vaccine hi pek ania Covela Pfizer COVID-19 dong ma saberani Health Secretary Matt Hancock chuan ramchunga hospital somsari tagin vaccine program hi neyani don ti soi health official te chuan vaccine dot sangria chu kumsomria chunglam le nursing home worker ta hena pek ma sakani don ti soin mi puinol pui te chu do thei taka lo ngak turin an gen mi makta duai somruk pasari velomna United Kingdom hian vaccine hi dose makta duai somli a order lok to ani Nepal le China chuan niria thole ni khan khovela tlang sang ber Mount Everest san zong an puanga metar sangriat zaria somli pariat point somriat paruk asanga ni ti an soi ama a khovelin Mount Everest san zonga apom chu metar sangriat zaria somli pariat ania hei hi kumsa kha zakwa somnga palia Survey of India in atelani ma se kumsa ni sompanga ling hing na takin Nepal anway wang khan Everest tlang san zong po hi adang lamrin ania hei wang hian te that ani tani an te that nu a san zong an puan thar hi ma lo pomsa a in centimeter somriat parukin asang ta zokani kumsang ni sompakwa a China President Xi Jinping an Nepal atlo chung khan rampani ten thokduna Everest tlang san zong te that hi relin thodun na tur imrem na po anjiang halani Nepal official le expert te chuan tlang san zong hi te thain China in alo pui bok kum khat zet data te an boi pui nuwa tun hnai khan an puang ta ani India rampum huwa farmer ten Bharat ban an huai hota wanga economy hlauna chu cheng vaibel che sing thum sang ni atling thole ni December ni riat khan India rampum huwa pin lo nei tu intel khom bo sain Bharat ban huai hota nia ha ban nei hian ram chung mun sang na satakin angong ani rampum huwa ban awanga India economy hlauna chu cheng vaibel che sing thum sang ni zet atling ni in DNA analysis chuan an soya
economy hlona hi assumptive estimate chau ania ani na taka chuan hei a in a tam zawk a ngai ani DNA analysis te report anin rampum huwa farmer ten ban an huai hota hian India rama lo nei tu maktadua isom panga tele political party engemaw zat ten an thlopa tichuan India ram ni pui vaibel cheza somthum paruat chuang zeta ngong anei ni in soi ani bawk ni khat ban lo nei tu ten rampum huwa pa an nei a hian India economy in a hlona hi cheng vaibel che sing thum sang ni hi ram chung ko som chung ko cross som ni zet te chuan cheng sang khat zaruk theu angin an hlo tina ani ang lungoi lo lan tina hun an man to ne na chut phei chuan hlo na hi hei a in anasadon tina nia he ban huai hota hian lo nei tu pol huai tu te chuan tuma zom turin an ti lui lo thu an soya state le UT sarkar sang sang te chuan ven himna uluk takin an kalpui ngeng he ani lo nei tu tan ban an huai hota wang hian state som paruka rel kong dan pinania he ban hian ben nei ni dar som pakhat choma atanga da thum PM chung awa India marlam Punjab Haryana Uttar Pradesh le Delhi ate chuan ban nei ni thlenga lo nei tu te lungoi lo lan tir ani ma an lak na hin ni song pani na ani ta ani Delhi khopuya chuan ban nei awang hian market business activities te chu dan pa ngaya in hong thawin emergency ambulance le hospital service te po ati boilowa wedding program po kalpui niin he ban hian ati boilowa Punjab a chuan transport le truck union te chu Punjab le Haryana te operate anilowa he ban hian bong hute le vegetable supply zong te a effect vek bok Punjab Haryana Rajasthan le state chen kata chuan market te kharan nia Delhi Azadpur mandi le Munang mandi te po kharan ni bok Punjab a chuan hotel le restaurant association te anin kara tin bar te po khar ani bok Bharat ban nei chung hian Delhi a Uber Ola taxi service te an chol bok sarkar lai puin farm loss pa stak du lo tu lo nei tu zinga lungoi lo na lan ti tu zinga mi pakhat sonipat mi chu athi ama hi komsom thum pani a upania Delhi degree border a lungoi lo na lan tira pungkhom zinga mi ani in thotan ni kalta zana amu chu thole ni niriat December zinga thi in mu ani ta ni police te chuan arong hi hluang min postmortem tura ti ania police te chuan khovotin a met hlum ani an ring ani lo nei tu nunna chanta hi Ajay Moore ania Sonipat Gahana a chena in neya ko samek ani kumsang ni somnia thlasom pakhat chunga China in India rama bungrua athon lu chu nikum hemi hun chunga in za song pathumin aniam thole ni December ni riata Chinese custom in data ati chua kumin chunga rampani te insum don to na hi US dollar tu le ding on somsari pariatania ma se ni kumsang ni som pakwa chunga an insum don na kha US dollar tu le ding on som ko pani point som ruk pariat ania apalo le thung China hian January 2 November thachung khan India rama US dollar tu le ding on som nga pakwa hu athon luta India rama tanga alak lu ero chu US dollar tu le ding on som pakwa ni in nikum a in 16% in asang zok East Ladakha Ramria India le China sipai te inkara boina aum nu khan India chuan China ramatanga bungrolak lu then khata ti to baka Chinese mobile application zani chuang khaplo bok rampani te hian ramri boina chungchang chinfel tum hian tum engom wazat in beto ma se inrem na mu mal takero an la siam theilo India ram ko pui Delhi a ro re lai Aam Aadmi Party AAP chuan thole ni December ni riat khan thu chu siamin an party chief le Delhi chief minister ne bok Arvind Kejriwal chu a ina hren ani thu an soya
mahse police te chuan hei hi an pathung thawle ni December ni riat chu hmalama khan AAP chuan an Twitter Arvind Kejriwal chu BJP Delhi Police ten Singhu border lo nei tu te hmu nuwa aina chhuah thei lo turin an hreng zui ti ta langin aina tu ma lua chu an pha lo thu an ta lang ani Bharat ban awangin Chief Minister chu a in an dan sak ni an pu AAP thupuang tu Saurabh Bardwas poin press conference kowin an MLA ten CM hmu an vatum po an kut an lo thlak thu le kongpuya an lo nor let ti asoya party volunteer te po a ina kalan khap ti soi bok Delhi Police te chuan Union Home Ministry tanga thu pe kan hmuangin khopuya mayor pathum civic body te chu CM in kota du lo na lan tir turin an ti le chumi chu rem changa mangin CM in chu dan ani ti AAP chuan an soya Kejriwal a chena in chu dan vek ani baka tu ma lu emo chua emo an phal lo ni in an soi Delhi Police Deputy Commissioner of North District Anto Alphonse chuan AAP puna chu pha in dot le thubel chen do lo ani ati ve thung State Task Force on Immunization chu thawle ni December ni riat khan Secretariat Conference Hall a Health Secretary Lal engmoya kai hruain an thu khawma COVID-19 hri damdawi vaccine chungchang an soi ho India rama COVID-19 vaccine hi chithum man tum ani thu an ta lang COVID-19 vaccine siam tum na hmalak na kalmek din munte India ram bi ka hmalak na te vaccine a huna pek chu dan tur le Mizoram in bua saina te soi ho na hian sarkar lai pui kai hruaina angin vaccine ma huna damlo engkol na lama thok te pek ma sak tura ruang man ani thu soi ani COVID-19 vaccine hi chithum nucleic acid vaccine viral vector le inactivated vaccine te chu India rama man turin ruang man ani thu soilan ani a India ram company te vaccine siam chu euro ram tren khat te point an beisei thu tarlan ani bok WHO to NPSP surveillance medical officer Dr. Lal Himpuin report pe in Ministry of Health and Family Welfare in COVID-19 vaccine chungchanga khau taka zom tu ruam mana siam tu soya vaccine dong ma sa turin health care worker te upa te le na ben von nei le dam do ere ngai dam lo bit le chin ania chung mi te chu an ming la khoma sarkar lai pui database a khung lo vek turani ati Dr. Lal Himpui chuan vaccine chu pek masak tur te hna ata tola pek tur ani thu le database a chuang lo te an don thei don le don lo thu soya Mizoram in vaccine a chanza tur hriat alani lo wangin adong tur zat po la ti fel thei ani lo thu a soi bok State Task Force for COVID-19 vaccination chuan COVID-19 vaccine man tran thei hun tur hriat alani lo thu ta langin vaccine chungchanga thubel chen dol lo the dar lo turi mi puyan nge na vaccine a huna tan Mizoram impua chana a thota khat ti anta lang ani Mamit district a phaizau khotlangin tudlui anhum hal chunga November ni somni pakhat sang ni somnia bommanga sangaman chungchang chu Fisheries Department in an ngai vena FIR ero an thelut lo heti lai hian sangaman na atel via soi MLA Lal Zirlian atelam chuan sangha man chungchang chu bozui sakto lo turin phaizau khotlang roi tu te an ngen tudluya bommanga sangaman chungchang a hian mamit bial tu MLA Lal Zirlian atela soyani wangin PC party chuan mipuin thudi kan hriat chianan chui chiana dikna ro rena lekko atula an hriat awangin an senior vice president Vanlal ruat amingin mamit DFO hna chui chianga dan hmanga hmala turangen na an thlenani bommanga sangha man thua department malak na chungchang press meet e zo na changin fisheries director chuan an thi thlaya an ngai ven mek thua soya a thei ang chuan kan bo zui ve mamita district officer kan nei ati FIR an thelu le thelu lo zona changin
FIR tak chu kan la ti lo chu ania ati tutluya sangaman awang hian phaizau VC le All NGO Joint Committee chuan MNF phaizau unit chu December ni li sang ni som ni ralma a cheng sing khat choi turin an lo hriat tir to ani phaizau MNF unit in cheng sing khat an choi to thu so in phaizau YMF Y2 te chuan kan hun tiam ralma in choi tura kan tukzat an choi atia an ko chung bi ka chuan action an lak fel to wangin an bo zui to don lo thu a soi phaizau MNF unit in cheng sing khat an choi wangin bom mangin sanga an man ngei ti an in pom ti na ani le ani lo zo na changin phaizau YMF Y2 te chuan ani ber aniang chu choi tur kan ti an ron choya ngai dam te po an ron dil tho ani ati bom manga sanghaman na atel ve nia soi ma mit bial tu MLA H Laljil liana emo a ayo te ne na mo in biak na an nei de nei lo zo na changin YMF Y2 te chuan hre thiam tu le bo zui sak to lo turin thu kalti zel to lo tu chuan mi ron ti ve tho an tia an ni po in media lama te an dar ta ka chuan an rin aya sanga thila kal thu an hril ti an soi bok sarkar anga action la tura ngen na the lut tu PC party talan danin bom manga sangaman chu Explosive Act 1884 te Mizoram Forest Act 1955 te Wildlife Protection Act 1972 te Biological Diversity Act 2002 le The Mizoram Fisheries Act 2002 te kal ania kumsari thleng tan le cheng nuai ni thleng choi theina ani bia te khua serthlum ching tu te chuan tunlai hian serthlum an hral meka cheng nuai somkwa vel man hral to in mimala hral tam berin cheng nuai nga chuang hret mana hral ni kum sang ni som pokwa khan cheng nuai zar vel man an hral thung serthlum ching tu association bia te secretary alal doma soidanin kumina vai hoin bia te khomi te serthlum an leina chu cheng nuai somsari vel man ania vai hne na hral velo cheng nuai som ni man vel om boka vai in nuai som kwa man hrala anin ngai thu a soi bia te khua a serthlum ching tu pola injiak lu chu mi zar vel an nia ching thar la puitling chia si lo le member la ni lo engoma zat an om serthlum ching hrim hrim chu chung ko zan hi tanga zan hi som nga in kar vel an ni kumina biatia serthlum hral tam ber ro chunga chuan cheng nuai nga chuang hret man a hrala atam ber chuan cheng sing lia tanga singa man vel an hral chung mi te chuan vai hne na hral a in amala hral an dua aizol serchip le lungle ate an hral thin biate khua serthlum ching tu te hian kumsang ni som panga cheng nuai som li vel man kumsang ni som parukwa nuai som ruk vel man kumsang ni som pasaria nuai ko vel man kumsang ni som pariata nuai som ko vel man le kumsang ni som pakwa nuai za vel man an hral kumsang ni som pasaria an hral chia chan chu ruwa tui wanga an ngaya horticulture department lama mithian te poin an en fi ani alal du ma chuan serthlum ching tu kan pung zela en kola hau taka wangin vitamin an mamo na sa department atanga subsidy kan don po kan in dai meu lo ati Mizorama Kaushan Lianber Mizoram Presbyterian Kaushana in Khongpui Lianber Sinit in Khongpui Voisom Ko Pasari na chu December ni ria thole ni khan dorpui Kaushan biakina tran ania palaite COVID-19 and free m ti rianan swab sample endikania COVID-19 positive an omlo December ni som pakha zir tom ni tlenga nei tu sinat in Khongpuia hian dan pa nga ya chuan palai sang ni zathum som nga an oma COVID-19 sipui leng wangin na sataka ti tlem ni in palai zani atanga zani som nga vel tel tura beisei an ni an dil angin Mizoram sarkar chuan mi zathum aya tamlo tel aphal sakani ro rel turpo man mo thlak zol chau chop chua ani a December ni som pakhat zir tom nia pastor nem nge le probationary pastor da nge inkhom nei ani ang sinot inkhom puya palai te le boipui tu tur
mi zathum pakhat te dorpui school a rapid antigen test mangin an swab sample en dik ani a en dik mi zathum pakhat te zinga hripui vei hmuh chu an awm lo ani kumina sinot in khawngpuia palai te chu sinot puipa te sinot nomination committee sinot executive committee sinot pastoral committee le finance committee a member te le sinot office a superintendent an ni